Wenten cerita sujati saking cakepan sucine, indik manusene nglanggar titah Sang Hyang Tunggal. Risampune manusene punika kagenahang ring Taman Eden, irika wenten lelipi ngrauhin manusene. Lelipine punika beburon sane ririh pisan. Ririhan kapinin beburon sane lianan. Irika raris lelipi punika ngomong kapinin anake istri sane ring tamane punika. Yaktike Sang Hyang Tunggal nombang ragane ngajeng seluwirin woh-wohan sane wenten riki. Raris anak istri punika nyaurin ilelipi. Saluwirin wohan sane ring tamane puniki dados tiang ajeng. Nanging wohan sane wenten ring tengah-tengah tamane puniki sane ngicen mangde uning paendekan patut lan iwang. Sang Hyang Tunggal mesabda nenten dados tiang ajeng. Yening tiang ajeng sinah tiang laker mati. Raris ilelipi ngutsahyang mangde anake istri punika ngalap lan ngajeng wohane punika. Irika ilelipi ngomong kene. Yening ragane ngajeng wohan sane di tengah-tengah tamane puniki, ragane tusing jelakar mati. Nanging yening ragane ngajeng wohane punika, Sang Hyang Tunggal uning ragane jagi sekadi ide. Uning indik patut lan iwang. Irika raris anake istri punika ngalap wohan sane katombang punika. Tur ngajeng lan kedum ngajak iadam. Sane sareng trike. Ritat kaleipun make kalih ngajeng wohane punika, irika raris ipun tangeh dewek nyane melalung. Raris ipun nyait dondonan ngangen semat kedados sang pengangge. Kangen nekepin awak nyane. Nah keto pengawitne manusane nglanggar titah Sang Hyang Tunggal. Punika mawinan kantos kemangkin manusane medose ring Sang Hyang Tunggal.